Ket intayon na denggen ti panakaibasa dati pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Tata Erning iti Isabela. Ayan, sagudayan nga rod ti surat ni Tata Erning. Dear Cousin. Sagbay man ngay nakiburay kasin yung ti pakasaritaak. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di Tanemars Studio. Kastamet tayo nakablawak na iti padak nga dumdumngeg. Ken kanayon nga mang subsubaybay kadag iti programa yo. Nang runa ken kang atimun dito nga magusgustuak unay nga pagliwliwaan no malpas ti pangaldaw iti oras iti alas 3 kapan nagiina na panagmimerienda. Kaya ado dagiti mapidot nga adal manipod ka dagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon ikambiyag. Naawis met tirig na kasinyong nga mangibinglay ti pakasaritaak. Ngamin iti agdama ket parikot ko ti anak ko ani Paul. Ni Paul nga isu na laengen ti awanan pay asawa kadagiti upat nga anak mi kaday di Rosa nga asawak. Ni Paul nga isuti kadendenak dito'y balay. Ni Paul nga nataengan meten kasin adamot trabaho na. Adamot ten tinakarelasyon na ken nakalibin na. Ang empasig nga di makaanos dagiti matumpungan na nga babae nga iyawid na iti balay mi. Nga sumagmamanulaeng aldaw lawas nagasaten no umabot ti bulan ti relasyon da iti babae na wenno ti karelasyon na di danton maanusan ti anak ko nga ni Paul. Ay. Umay kan mangan Mirna anak ko. Saan latan? Tatang. Adabot ti awit mo nga dakkel abag. Agpakada ako makada kayo, tatang. Anya? Saan ko nga orayan pa'y ni Paul? Apay, papanam nga di anak ko. Apay nga agpakada ka ako nam. Panawa ko ni Paul nga anak yo, Tata Erning. Anya? Saan ko nga maanusan ti anak yo? Gaput, saan mo nga naskin nga ibaga anak ko? Ninamnamak detan. Sige. Saan kan nga mangan? Uri tulnog kalatan dita. Kalsada, dita pagsada amitilugan mo. Saanan, tatang? Kabailak ni bagit. No saan lang agapo kada kayo? Saan ako mga nakaano siti? Manunga aldaw. Nasayaat kayo kanya nga katugangan. Angim saan ko nga maanusan ni Paul? Malaksid iti panunutek nga gapuna. Adda ka di pa isab, sa baling rason no aping nga saan mo nga maanusan ni Paul nga anak ko? Di nakakadik ikan ti kwarta. Saan mat? Ikikanak mat itid na mat ti sweldo na, tatang. Tika di kanayon nga panagbarbartek na. Maanusak kumamot ti panagbarbartek na, tatang. Sa bagay, saan mo't kakasya ti anak ko nga mangdangran iti asino man, uri no nakasanod barbartek nan. Sa anak mo't kidi nga dinangdangran, tatang. Ay, ala, sige. No saan mo kaya't itulog ka diti ruar? Ala, agan anad ka, anak ko. Kat pasinsyakan. No saan mo nga maanusan ni Paul nga anak ko? Agyaman ak, tatang Erning. Pakadak nga ruden. Bye.
No kasta, awan nga roden ti manugang mo. Pare. Awanin pare. Ay manulaal daw nga nagdenada kinipol nga anak mo. No Jack Mariro. Awan pa'y sa nga pulo nga aldaw. Sipo di nyawid na itibalay me. Apay mat. Nga po siguro ati pa nagbarbartek ni Paul. Rinabi ikad nga mabartag. Tano malpas ti trabaho da. Kargad dati ba pa naginom iti arak. Wan, may sapay day taga-rason. Ang imsaan nga day tat kangurunaan na rason nga dinan maanusan ti anak ko. Ay sayang. Naanos Mark day jay kuma ni Mirna. Ay makitak Mark. Amunan mo't nagtrabaho iti balay. Imapay nga raud. Baka mo dangdangran ni Paul. Saan pare? Saan nga dangdangran ni Paul ti manugang ko? Naitabot ti dayawag kang kwada. Taurin o kasanot barteg na. Saan na mo nga tiswan ti kalibin na wano asid numat. Apay nga raud. Basta. Ay, ala kita. Uray ta, nataar mo ti anak mo. Nadantulat ta mabirukan na. Nga makaanos tumutlaang kingkwana, pare. Nadarigad, ti kasta kagbaybay sa. Kabarang no, agsimpa mo ti biyag. Ni Paul nga anak ko't bunyag. Uwin nga ron, pare. Day tamot tikid-kid daw ko ma. Nga dala ko makaanos nga babae iti anak ko. Tapno ti kasta kat agsimpa mo tibiyag na. Mirna, dakon. Sa kananak man di kanak, mabisinak. Dakagaya men, Paul Barok. Ay, tatang. Awanan ni Mirna Barok. Anya di kayo Diyos ang tatang. Awanan ni Mirna dito'y balay. Gaputapi manawan itay aldaw. Anya? Pigagsidao ka. Idinto nga may kamanudetan nga babae nga insangpet mo di balay. Kat manulaang nga aldaw, nulawas. Manulaang mati umabot iti bulan. Kat di da ka makadusan, kat panawan da ka. Ay, ti amuklaang no isudetan ni Mirna. Ti pagpatinggaam. Angim saan ba? Saan nga nakaanos? Dimbaybay-an tatang? Anya? Di mo baybay ano pumanaw? Nakadato nga babae dita. Saan man lang ay di babae di lubong? Ay, nagluko ka. Naganos na iti nga Mirna. Nakitak na matagak ti no kasano na nga impatag. Alos rin nabi nga. Pagserbian na ka, no kasta nga mabarbartik ka. Kasti ko nagtatang, no saan na maanusan, nawaya iso na, mapantakay kayat na. Saan nga gaputa alis tulaking ka nga mangala iti kasukat na? Kat, bebe amlatan. Anya ti kayo sa tatang? Kit iso damat ti pumanaw. Saan ko nga pinapanaw ida? Una, saan da kakarudan nga maanusan? Tikit di baga na agad. Talaga kit di ka sadot. Anya, sadot tatang. Inaamot yaglaba. Ay, kasano nga, ay, saan kayo nga argumento ka tatang? Tamo yung met. Tilaing met kahit ko, kahit sumapulak iti katakunay na ko iti biyag, nga kasgaday dinanang nga nakaan-anos unay, nga saan nga reklamo no trabaho iti balay. Ay, nagluko kanta ikumparampay, di iti babae kininanang mo. Way, nagpeso ti kunam. Isunti ka kaanusan. Gaputan na anusan na ka. Angin gaputi kinaanos na king ka. Nasapa nga na idalit iti sakay. Ni, dayta kay manan dadang. Siyak man di babasulin yun. Talagamot. Ay na. Nawala sakit ka. Talaga nga, makisinong batak king ka. Nung may ipapan ka dayta nga banag. Sana bali dadang. Bumiro kakto ti kasukat di nga Mirna. Saan lang nga iso ti babae ti lubong? Makaambo ka.
Jaglamon, adan to makaanos king ka. Adan to, tatang. Tandaanan nyo ti saok. Adan to maalak nga babae. Nga kaskaday dinanang ti kinaanos na. Oho? Adukat pa'y tilakom, pare. Ay, mare. Pasitern. Imbag ka pa'y Tamakaawid kanton no may bus na talakom. Ay, wine. Tamakay na ka na sapa. Ay, gayam na damag ko. Tiyan niya. Di manang magayam man dati manugang mo nga kabarbaro. Dahil sangpat ni Paul nga anak mo, idi lawas na. Ay, talaga gayam nga do ti baritis dito tsindaan. Ay, pasensya ka na pare. Adala kami nakaidanon kanya. No kastag, paiso. Apay mo. Kanayon laengan, nga panawan dagiti babae nga isang pet ni Paul iti balayyo. Di nga ron makaano sen mare. Baka mo to sa dot. Baka mo to saan na mo agtrabaho. Mamart, magit kitak mo't agtrabaho. Amang ano saan na naanusan ng baka dangdangran mo ti Paul. Saan, mare? Saan nga maaramit ti anak ko dayta? Basta. At dati saan da nga maanusan iti anak ko, rason no apay nga panawan da. Ay, kat dayta. Dayta ti saan nga ammo, ti kaadwan. Sino ka? Balasan ko. Ay, hello po. Good afternoon po. Siya ni Yoli. Yoli? Ada kayo gaya man tatang. Si Kamot Paul. Uwin tatang, nasapak nga nagawid ta. Nagkita kami kini Yoli. Kahit imanugutin nga. Sumangpit diti balay, tatang. Yuli. Uy, tatang. Kaya na yat ko. Ay, hello po. Nice meeting you po. Adang-adagos kasukat ni Mirna. Barok. Tatang. Umadayo ta. Hindi namang anya. Saan na mo, tatang? May papangkin ni Mirna. Anya ti kahit bosawan. Hindi pa yung arar mo, tatang. Sinong bata nakita bigat? Isungar nga, naghapde akin di trabaho. Taiyawid ko diti balay ni Yuli. At dan baro nga manugang iyo, tatang. Kunakmat ka na kayo nga alistok lang nga sukatan day nga Mirna. Sapay ko ma. Taison ti naikari nga para kanyak. Adya. Nga ison ti makaanos kanyak, tatang. Imbagak mo't king na. Jak kayat ti agsadot-sadot. Jak kayat ti awan serserbi ng asawa. Kurt, anja ti kunana. Kunana nga naanos ka no mo, tatang. Aramiden na kanti amin, tapno pagserbian nak nga asawa na. Katsak mo't, ipaay ko mo't ti amin nga kasapulan na. Kaya ti agbalinto nga pamilya mi. Panagrektak tatang kat iso ni Yoli ti. Talagang agbalin nga katako na inay ko itibiyag. Di ka palagpas pasigurado baraw. Tama nga nukas kadagiti imbun una. Nga kalpasan di sumagbabalo nga aldaw. Ket di da kan tumula ang maanusan. Sama na, tatang. Ibagak pa yung kuhanan. Numay pa panagbarbartik ko. Kagangailain ko nak. Tagas ti bandog ko. Ngayon di ka madanagan ko nak. Sa anak nga naranggas. Sa anak nga naloko no nakainumak ko na. Kahit maanusan na ka no, tatang. Naanos ka no isuna. Para makita abaraw. Uwin, tatang. Ngayon. Tikit aliston ti anak ko ka nang birok ti kasukat ni Mirna. Sabay guma.
Tapod no ti kunana nga ison ti makaanos nga talaga king kuana. No ti kasta ke saan ton nga pumanaw nga kas kadagiti imun una. Minumak mangkid de. Tay pang paimas ti turog. Yuli. Yuli. Nag-ibas ka nga talaga. Nag-ibas ka man, Paul. Yuli. Yuli. Paul. Sana kang babawi na nagaklungken ka. Sana kang babawi na nag-iasawa, nakidinakit ka, Paul. Uwi nga talaga. Parabidik ti aming tapno maparagsak ka, Yuli. Ang yaman na, Paul. Ay. Naragsak pela ita da ita nga Yuli. Sigurado. Kalpasan ti sumagmanungal daw. Agpakadan tumut kanyak. Ket ibaga na nga dinan maanusan ni Paul. Sa balimot manan ti kadenden na ni Paul nga anak mo, pare. Uwin nga ron, pare. Kaanula iti pinanawan de, sigod na manugang ba? Kabigatan na laeng, pare. Kabigatan na laeng nang isangput manan iti sabale. Ay, sana all. Alisto lang ang mga ala iti kasukat na. Ay, sa bagay. Nataer ni Paul nga anak mo. Siyempre ata nataerak mo't nga amana. Si kamay, pare. Ay, sa bagay, pare. Agam si ka. Amok nga isuna laeng ti asawam day di asawam. Ay, una. Ay, isuna laeng mo timpatig ko nga babae, pare. Dagsanggasat. Tapinanawad na kami. Kaya apay nga di ka nag-asawa, pare. Oho. Saan ko nga masago pa iti asawa? Saan ko nakasapulan? Kasapay ko ba? Tada ito ibarungas insangput ni Paul ket isunti talaga nga makaanos king kuana. Nauba ako nga makangag ti panagpakada ti manugang ko kanyak. Nasakit man para kanyak. Ngay bilang ko nga manugang iti sumagmamanungal daw. Tono kwan, saan kong tupulos nga makitkitan? Apay nga minmut aya. Apay nga ta. Abom ka di ti rason no apay nga di damaanusan ni Paul nga anak mo pare. Uray no amok pare, saan ko nga ibagbagaking ka? Anya, basta. Saan da nga maanusan ti anak ko? Tandaan am di saok. Kalpasan lang di sumagmamanungal daw, pare Roman. Agpakadan tuman kanyakon. Deta manugang ko nga kabarbaro. Anya? Damag ko, Tata Erning. Ada ka naman baro nga. Kadendenan ni Paul nga anak mo? Ay, Wayne. Talaga nagalisto nga dumanon king katidamag aya. Ay, ada nga minti mangibagbaga kanya, kakaruba yun. Ket, apo, talik na pa ita nakabirok adagos ti kasukat dahi nga mirna. Ay, nataer garot ti anak ko. Agem, jakla mamati nga agbayag dahi jay. Anya? Amuna mo tiyag trabaho. Agem saan mat nga napintas si trabaho na. Kan mangmangig ko, no awan ti anak ko. O kan no saan nakabakit kita, mangmangig ko nga grek-reklamo, iti bagbagina. Anya? Bilbilangak laeng. Bilbilangak laeng ti aldaw. Ket agpakadan tuman kanyakon dayjay nga manugang ko. Apay mo, Tata Erning. Di ta nga rod maanusan di anak ko. Kat amangan mo to tagabun mo hindi. Paul, di kita isang-sangpot na nga babae. Madi Dapat agtinulong lata. Uri no ni Paul tagtab-trabaho.
Uri no ni Paul ti agsapsapol, nasken nga tinulong dalata, hindi daddo mga banag. Kastabot ti mapaspasabak. Agay maadat ti may isa nga banag, saan da nga maanusan kay guwana. Kas kumatian niya. Ay, saan kun nga nasken nga ibagaday ta? Basta sigurado ak, manulain nga aldaw, agpakadan tong kanyak, dahi nga manugang ko. Paul! Ay, ananusan nak, bakit? Oh, Sana balay, nakanayon ka paragsakan, uray no kanayon nakapapartag, kabay lang nga paragsakan. Ananusan nak, Yuli bakit? Paul! Deto'y maanusan. Deto'y pa nagbarbartik mo. Saan ka nga sa ubay? Sana balay, bumawi at magkanayon ka. Alan, ananusam. Paul! Ay, idikit mangungig kadagiti asog ni Yuli, maragsakan. Ngem kadagiti nangig ko nga asog na. Addan asog nga grek-reklamaw. Kasta ti mangmangig kuno kwa. Baka ket no bigat. Ket agpakadan kanyak na nga Yuli. Agpakadaman kanyakon ti manugang ka. Ay, biyag aya. Di pa nga tarumwar ayan ni Yuli. Ito may kuman gumiddan nga mangan. Ay, isudaytan. Ha? Nakabitbit kamot iti dakkel abag. Yuli, balasan ko. Tatang. Magpapaalam na po ako, Jack kayateng. Ha? Jakon maanusan ni Paul. Pakibagayon to natakin kuanan. Saan ko nga orayan pa, kat amangan no. Igawid nak nga pumanaw. Anya? Apay mo, balasan ko. Jakon maanusan. Saan mo nga naskin nga ibaga? Amo ko, no apay. Amo yung magaya man, tatang. Ididamo, inanusa ko rin no, kasta uning, kunana naanusan ka no, dinanang na. Kaping nga ka no maanusan. Katurimit asin no, tatang. Ay, word, maawatan ka, anak ko. Saan ka mababalaw? No panawa mo ti anak ko, gaputa di mo maanusan pa'y. Okay la ko mga agbarbartag. Angim ay na. Tunggal agbartag. Ay, saan mo nga ibaga? Kat mga anak ko. Ay, sorry. Ngay, awan tigaras ko na mangan. Na-imagine ko. Ay, sorry tatang. Okay la, anak ko. Baam. Itulog ka Jerwar. Saan ang tatang? Kayak mo ti. Kayak ti agsaday nga may maysak tatang. Sige. Ay. Bye. Bye anak ko. Agan-anod ka. Agyaman na tatang. Ay, una yan. Naawan na po kawan ti ganas ko amangan. Wapay ba't ka ibaga na pailaang ba't? Unay ba't ngamin dahi diyang anak kaon? Ay, okay lang kumano agbarbartak.
Ang imti problema. Nuwag bartek, no kastaon ay ti bartek na. Mapultitan na ti sapin na, kabigatan na. Ay na, uday. Uri asin no mo ta. Uri asin na nga asawa saan da nga maanusan nga labaan ti napultitan nga sapin ti asawa da. Ay uday. Awan ganas ko na magat. Ay imagine kaon. Tila nga ti pultit ni Paul nga nakaw. Ay, Yoli, bakit? Takon bakit? Isa ka na anak mantika nagbakit. Kaya swel-sweldok pa ay. Naiyawat ko king kati sweldok. Yoli, bakit? Ayan mo. Awanan ni Yuli Baraw. Anya? Anya ti kayo sa tatang? Ay, nagpakadakan niya ako ni Yuli. Anya? Di na kanon maanusan. Di papaubram king kuwana. Well, di baga nagat sa do, tatang. Di mo baybayan. Deta lang di makaipanagnig. Nga saan nga naanos na nga babae. Nagalistod bumirok ti kasukat na. Siyak to pa eh. Ay, nagloko ka nga minay. Kanayo ko'y bagbaga king kabaraw. No kaya't mo nga dagbayag king ka nga babae. Sursurwem nga labaan deta sapid mo nga mapultitam. Tatang met. Jak nga rod ka ba ilan tatang? Hindi ibiling mo latan no mapultitam. Nagrigat mo't nga rod tiyak sapol ti kwarta tatang. Kit adang na asawak no kwan. Anya nga ti serbi ti asawak no saan nga isot mangubra ka dayta. Siyak tiyak sapsapol ti kwarta. Kit iso na trumbeng nga aglaba ka dagiti mapultitam. Saan mo ito na baraw? Di ka lamabait. Deta ngamin pa nagbarbartik ba o. Bagagbutking ka. Bawas-bawasan mo tayo. Tano masubraam. Matakyam. Deta sapin mo. Sambot nga matakyan datang. Pultit laeng mat. Kay pultit kita kay. Isula isaw. Nakaar-aryag ka. Ipalabam deta na pultitam nga brief mo. Sino nga rin makaanos king ka? No di mo kahit kalabaan, ibuling mo. Sayang nga rin tatang. Branded ba't nga rin, digit nga brief. Sa anak ba't nag-brief ka digit lokal? Ay, lokal. O branded nga paisaw. Mapulti tamay, luko. Sana bali tatang. Bumiro kak man hindi kasukat ni Yoli. Alis tula day ta. Adot babae di ta. Ay, luko. Adot ka agpaisaw. Ngem awan to palaos, di makaanos. Kaday taga ugalim, nita nga rarabidaw. Anya pare. Ay, nanggag ko, Daisy. Panagsinong batyo kinipul ka anak mo, di rabi eh. Ha? Di imod gayam, panagpultit na, ti brief na, ti problema. Ay, urasin no, matasaan da maanusan. Saan ka magatagari pare? Man ti makaamu ka dita. Dahil tagasakit ti anak ko. Anya? Ay sumul lang ang manhawan da. Api nga mingasan nga iso ti manglaba. Ay, kwadi na kanu maanusan. Sarsarwa no usot manglaba iti napultitan na nga brief na. Ibalig nan nutinan na kayat nga labaan. Isubot ti kunak pare. Ang di namot kayat tamasayangan. Nginginain ka no dagiti brief na. Gumatang ading iti saan nga nginginaan tapno saan nga masayangan no ibuling na. Day tabot ti kunak. Ang saan na kano kayat yung soog ti saan nga branded nga brief. Luko karday nga anak ka. Ipapilit na nga dantulat na babae nga mabirukan na. Nga kaskaday dinanang na. Nga naanos nga maglablaba iti napultitan na nga brief na. Ay naanos mamad nga ron day di asawam. Una, ubing pala ta anak ko iday. Barito pala iday. Kastan nga mapultitan na ti brief na. Nagruna ita no mabartan. Nagruna ita nga nataingana. Diyos ko, siyempre, no ina maanusan na. Nga labaan ti brief nga napultitan, no lakid di brief ti anak na.
Agim jaklapatsen nga adda ti asawa nga maanusan na nga labaan tinapultitan nga brief wenno pantit asawa na. Ana uray siya mo ta pare. No napultitan ko man ti asawa. Pambarak nga labaan. Ay uray mo siya ka pare. Agasim pultit na siya ti maglaba. Uray awan, uray papaanaw. Ay apo aya. Anya nga tatasayat ka rabidan. Angem di mo latamot amo pare. Di anya pare. Amangan no adan tumot kas keday di bakit mo. Nga maanusan at aglaba. Di napultitan nga brep. Wan. Uray no saan namot nga anak wano. Wan. Adda kasta siguro adalata. Aglalukot na taermot ti anak mo. No adan to ako. Jaklabuan no agsarak agsabat ti dalan dakin ni Paul nga anak ko. No addaban man manulaan. Maisa iti sa ribo no sa milyon siguro nga babae. Ti makaanos nga aglaba iti napultitan na brief ti asawa na. Ay padasim sumapol kayo. Anya kahit mo sa una sumapol pare. Kahit ipadas mo kata nga ada, dati dingding gintano ko ano datan tuy talon. Di manong neme. Wine, dati problem of the day, dati yung. Apay, isurat mo aja programa na. Ato kat ti viewers nga babae. Amangan mo nagbirbirok na mo ti asawain da. Anya tikat mo sa parang roman. Iyuman mo data parikot mo. Kay bagam, no damagam sa lutsudam no damakaanos kadakwada, iti asawa nga agpultate. Anya. Katamom, ay kaaduan nga viewers kat dagiti OFW. At dapat dagiti caregivers nga agaw aware tilalakay no babakit nga agkabaw iti abroad. Maanusan dan tupay nga dalusan irugit dagiti saan daga kapkapin anaw. Kung saan tayo nga kalahi. Maanusan damot siguro ti asawa dan ti agpultay. Ibagam no dagsapsapol iti asawaan dan iti Pilipinas. Amom ni Paul nga anak mo. Taamangan no adda kadakwada ti makaanos nga manglabat ti brief na nga napultitan. Ngagpayson niya. Maanusan tupay dagiti OFW nga dalusan ti rugit dagiti agkabaw nga sa bali nga lahi. Wan pare, iso nga bumiro kaya iti asawain ni Paul. Padasem ka dagiti OFW. Ngagpaiso ay. Nabaring agsimpamot ti biyag ni Paul. No adda mabiro kan may. Nga makaanos ken kuana. Makaanos nga manglaba tinapultitan na nga brep. May hatak man deta singasing mo. Parang Roman. Ipadas mo nga ruda natek surat. Tadinggag tuman. Sige pare. Nagsurat ak nga rod iti programam kasin ta naamiris ko nga usto ni paring Roman. Na ya. Dagiti OFW no caregiver nga agtrabaho iti sabali nga pagilyan nga agpapaay kadigiti sabali nga lahi. Maanusan dapay nga dalusan ti rugit dagiti didakapkapin ano. Dagiti lalakay babakit nga amo da. Nga pagserserbian da. Kanyan to lagi din no. Makita dati no laki di agkaayatan da iti anak ko nga ni Paul. Bareng no maanusan dan tumat. Nagsurat ang karod kasin tamang namnamaak nga agsimpan tumat layangan ti biyag ni Paul nga anak ko. Kapo iti detoy nga problema na. Nga tunggal mabartek no mariingan ti bigat ket mapultitan na. Ti sa pinwa, no brief na. Di namat nga rod kahit nga labaan. Di namat nga rod kahit nga ibilang na tiwiya na pultitan na nga brief na. So agkidawak man,
Ti pamalubos diti programam kasin nga agpanawagan tanwa damayat agbalin nga ka-chatmate wenno agbalin nga pagayam nga muna ti anak ko nga inton agangay ket mabalin siguro no kaayatan dalakid di ket isudan to ti agkatuluyan tabareng no saan danton nga panawan ti anak ko. Dahil ti nga ro, ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti parikot ko kasin, pasensyan ka dagiti naira na nga mangmangan, bayat iti panangi basam, dahil nga pakasaritaan. Diyan ka mo nakalalaan ni Paul nga anak ko, dahil nga sakit na. Sa anak mo't nga agpultit. Uray dahil ti asawa. Uray dahil ti duma pa yung anak mi. Ay... Iyon na akong dagyaman ka dagiti makaited balakad ken dagiti agpresenta nga kayat da nga agbalin nga pagayam no friend ti anak ko iti Facebook agbalin to ka-chat da agbalin to nga agbalin to nga asawa na apo deta na kaya nagyaman akmot ken kakasin ti pamalubos mo nga panangaramat ko dito nga programam tapno no tikasta ket posible nga maadaan tumetlaeng maadaanak tumetlaeng iti manugang nga makaanos to iti anak ko nga ni Paul. More power to your program kasin. Ket sapay ko matada na ibati nga pulti na ibati nga adal dahil nga surat ko kadagiti padak adin nga kinagbuya. God bless everyone. Tuy ag problema apagaya mo Tata Erning.